okushaba abantu kurekeraho kwiragura byagambwa orikurebuza amarwariro g'abantu buntu omuri district ya Isinziro obwabire nabuganaho abantu abarikuhika omuri 500 ababire bizire kutunga obujanjabi bwa busha aharugwiri na Memorial Medical Clinic erikushanga omuri Kyezimbire Kikagati Town Council omuri district ya Isinziro. N'obuvunanizibwa bwa buri muntu okwihaho okweraguza inga kweragurira k'omuntu ukagakoresa obuhereza bw'amarwariro agakwaga muri hihi aha bwaci karikureba omusaho niwarikumanya yonka omurwire omubazi oshemekuba nomumira guha kandi ekyo kikorwa bamara kukyebera bakamanya oburwire. Oguhona arabwira abantu aba okurekeraho okutegereza ngo barembe babone kuza omu marwariro kuraguza. Okusasa kwitu tuhika amarwariro tusobora abasaho bakucebereje bakwekanye bamara kwekanya bamanye oburwire nubuha eno bakoreki baragurire icyo bakumanya. Charles Byaruhanga orukurirwa rero nagira ngo ekimujemeserize kuryombeka no kusya abantu b'ekicweka cy'obuhereza akashanga barahare na namarwariro. A lot of people bafemishwije hano umushujana gwita abantu bingi icyo nacyo cyanyamba bwinshi tari kugereza facilities hano ya nangwa ko umuntu tukamuha first aid maybe aho ari kuza kugira aha major referral hospitals akabayine ubuyanga hono kurejera ahabashaho ababire nabasyo obuhereza abantu aba endwara za pressure shukari endwara z'ebicweka by'ekihama nizo zikirizeyo okushanga mu bantu b'ekicweka eki abo baroreze endwara zitwara kire karimba kwija kubyutinga umuntu ubukati izo ndwara zituje % ugana burijo baza no marwara ga government ya ga private indwara izo z'ubusinga yo gushaka zikwataba abo kugira ngo bonkabo bakukira kuzifa abaragurirwe borekero kushemererwa ahabwo obuherezo oba kugira ngo kibire nicyo batwara okugenda engendo ndingo kubutunga ubuhereza twabutunga bwabonire twashemererwa abo kutunga ubuhereza bwo kubasa kuturagurira finally kunaika engwara bankwatira mu igwaro nshungezi basho bakinkwata engwara ya pressure na mazima amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.